Oh yes, Mr. Komara is the mic of Bakuri Star TV worldwide. Uno munsi twaramutse tugendera umuririmbyi twaramutse tuza gushyigikira umwe mu baririmbyi n'uvuga b'igihugu n'uvuga b'abarundi bariko barakora cyane kugira bashobore kwiteza imbere hirya na hariya, aho twabonye ibintu byinshi bigiye bitangaje. Turavuga ati ntitwoshobora kugenda tutagize icyo tumubajije. Gumana natwe ni Barside Ariane, ndibaza muramuzi, muramumenyereye kuri Star TV worldwide. Sijambere gusa uno munsi akabazo dufite gashobora kuba kamwe cyangwa tubiri cyangwa tunarenga bivanye n'ibyo aza akuba atwishyuye. Bari tumeze neza. Kwanza congratulations cyane ku ndirimbo yawe Kinywere. Yumvise n'indirimbo irimo amajambo meza, indirimbo ishobora guha inspiration abantu novuga bo bari muri icyo gikorwa cyo kunywa. Big up sana ku gikorwa cyiza wakoze. Murakoze cyane. Yego ndibaza sijambere ushoboye kubuje kuri kino kumenyesha makuru Star TV worldwide ni nka kabiri cyangwa gatatu kanarenga, ariko uno munsi twaje kugira dushobore kugushyigikira no kurabana cyane cyane turabire hamwe ibikorwa woba washoboye gukora, woba wifuje gushyira hanze cyoba cyane no gushyika hanze kuri uno mwanya turiko turavugana. Ariko twabonye ibintu byinshi byashoboye kugaragarira muri kino kibanza. Ikintu cya mbere cyoba cyabaye utari usanzwe umenyereye wewe nka wewe n'icyayi cyagutangaje cyane uno munsi? Icyantangaje nyine nuko nereka aya masanamu y'indirimbo yanjye zimwe na zibahukomyene nabikoze nije nabiteguye mugantangara mu bandi, kuko ubushobozi bwanjye kenshi ntibukunda ko ndabikora mugabo ababishoboje bene iki kibanza Dr Bigirimana Eric na DJ Feliciano n'abandi bakora muri Amerika Zatmark babigizemo uruhara, n'abandi bose baterereye ibitandukanye. MYB yakoze audio y'indirimbo na Jorton yakoze video. Yego uko wari witeze ko ibikorwa byawe bigenda uko wari wabiteguye niko wabibonye cyane byasubiye inyuma cyane hari kiyongereye ko utari witeze ko bishobora kuba? Uko nari nabyiteze niko mbona nyine biriko biraba. Nakuba ntitwabarutwa nayo, Imana niyo nkuru kuri byose kabisa. Ndayishimire cyane, nta kintu na kimwe ndabona kirononekara. Nakubajije ati mu byo wari witeze ko bishobora kuba hari icyo wabonye cyoba cyashoboye guta ingufu cyangwa ukabona ikindi kintu gitangaje utari witeze nuko gishobora no kubera ngaho kuko havuzwe na byinshi? Byo nari niteze bisa n'ibinyene. Ndashimira Imana. Havuzwe byinshi, wemerewe byinshi, nabyo nyine byari biri mu byo wari witeze? Biri mu byo nzi biba iyo ukoze ibikorwa hanyuma ukabigaragaza. Biri mu byo nzi bishobora kuba ku muntu. Namaniteze ibyo mugabibe cyangwa ntibibe, sinigera ncika intege. Nicyo kintu umutima wanjye wakomejwemo. Ego ndazi ibi nibi birashobora kumbaho, ntegekanya byinshi ahubwo birengeye rwose. Mu byo nyine bibaye ndabishima kuko ntegekanya byinshi nkitega bike harinze haba ibintu ni gake ntoshima. Yes, Twinywere amaze gusohoka, ni hewe wifuza ko yogera ahatashitse izindi ndirimbo zawe amaze kuririmba? Ahatashitse kandi zitari nuko hashika, kuko ibyo bivuga atari byaho. Ni mu butambiro, kuko mu butambiro niho umuntu kenshi aca agiye kwiyumvira. Ihavugiye arashobora no kwiyumvira mbere akanyiyumvira ko cyangwa akiyumvira ku bandi baririmbyi kubera mbonye, akiyumvira no kuri bamwe batanga burya butumwa nyine ntanga. Mbega iyo ariyo ndirimbo yawe ya mbere ukoze yo gutamba ishobora gukorerwa mu butambiro nk'ngaha? Niyo ndirimbo yawe ya mbere ukoze iranga ibi bintu? Izindi zirashobora gutambwa mugabo iyerekeye ibijyanye no kuryoherwa ibinyene by'ukuzuka n'ugatamba niyo ya mbere. Niyo ya mbere. Akajambo kamwe ushobora gushimira abashoboye kugufata mu mugongo kugira kino gikorwa gishobore kugenda neza, no gusaba abatashoboye gushika hano kuno bashobora kugusapotinga biciye kuri iyo ndirimbo yawe ya Twinywere no ku bikorwa byawe bishobora gukurikira imbere y'uko turangiza kino kiganiro? Abumva kabisa baryoherewe n'iterambere ry'umuntu cyangwa iry'iwanje cyangwa iry'abandi, icyambere bakora no kuja ku mbuga bakankurikirana, kuko isaha igeze
abantu turakora cyane, bisaba kajya kanya uruhusa ucuja muri telefone ukaraba iby'abandi barimwo n'abandi babishyire ku mbuga si abaririmbyi gusa, hari aho uraba impuzu zidandazwa muri fire kenshi uzirabira ku mbuga, ibiki n'ibiki byose ubirabira ku mbuga. Rero icya mbere bakora ni ukujya gukurikirana imbuga zanjye kuko nta kuryoheye ibintu ahanini nzobicisha ku mbuga kurusha kuyishyikira kumuhana cyangwa ku muntu munshyigikire mu ibyo cyangwa munshyigikire kuko banokora audio uburyo ntabwo mfise mugingabirano mfise kabisa irarenze mvuga Imana kweri ntiyansore ndafise ibintu notanga abantu bakaryoherwa bakongera bakiga kuko ni nako kazi k'umu artiste kwa Kiswahili wanasema kazi kumbili za sanaa, kuburudisha na kuelimisha. Zote wewe unafanyaga kuvyo bamaze kunyibwirira abo nyene ntacyo tuma ntemeza ko nshoboye kwigisha no kuryohera abantu. Aho ushoboye kuvuga ku ruhande rw'abafana kubashoboye gufata mu mugongo kugira bino bikorwa bishobore kugenda uko byagenze? Numva bobo nta majambo noronka kugira ngo aha abashimira, gusa hariho icyo ndabipfuriza, Imana ibahimigisha. Tugushimire cyane ku kanya kabushoboye kuduha papa. Yes, ni indirimbo Twinywere yamaze gushika ku rubuga rwa Barsi the Arian, ushobora kugenda kuyikurikirana mu gukora subscribe, like, comment no kuyisangiza n'abandi kuko ni indirimbo novuga neza ko irimo byinshi bishobora gufunguza amastress yo buri mu mastress bikaba yagukuramwo mu kwifatira agacupa. Turabakunda cyane.